Flag so up 15 to 1505. The results today led by Alpha Cloud 5 to 3, British Telecom up 5 to 249, and profits up over £3 million to more than 26 million. Their shares up 2 down 17 to 593. Capital in counties up 10 pence to 325. GKN Profits up £5 million to over 14 million. million. United Packaging up 20 to 3. British Telecom profits are down. Shareways up a penny to £2. But Lucas up 17 to 993. Yn y car neu ar droi neu ar dren, Dylan ar llwybr troethog, Dedylun y dorf do, Dedylun y cwsmer dorf. I'r o gwsmeriaid yn chwilio ei safle, sefydlu ei safbwynt. Dedylun y dorf do, Dedylun y cwsmer dorf. Dedylun y dorf do, Dedylun y cwsmer dorf. Sy'n awr o'n termau ffafriol, rhag ymwynas a hun. Cymerfantau sy'n awr o'n termau ffafriol, rhesymol, goedwyd yn hwyl. Dedylun y dorf do, Dedylun y cwsmer dorf, Dedylun y dorf. Car neu ar droi neu ar dren, Dylan ar llwybr troethog, Dedylun y dorf do, Dedylun y cwsmer dorf.